Katika maisha hakuna mtu anayependa kupitia mambo magumu. Kila mtu anapenda maisha yawe mepesi. Kila mtu anapenda njia yake ama safari ya maisha yake ikiwezekana iwe ya kuteleza tu kwa ulaini, kusiwe na matatizo yoyote, kusiwe na machangamoto yoyote. Lakini kwa kuwa tupo duniani, hilo haliwezekani. Ni lazima kila mtu atapitia magumu fulani kwa wakati wake. Lakini napenda kukutia moyo kwamba unapokuwa katika magumu yoyote, tambua kwamba magumu yako ya leo ndio nguvu yako ya kesho. Hayo magumu yanakukomaza, yanakuimarisha. Hayo magumu yanakuongezea ujasiri. Kesho utakuwa imara. Kesho utakuwa darasa kwa watu, utawafundisha, utawatia moyo ambao wanapita katika magumu. Na hakuna aliyefanikiwa kiwepesi. Kila mtu mwenye hadithi ya mafanikio, ukimsoma ama ukamsikiliza, kuna mambo alipita katika maisha yake. Na kutia moyo kwamba magumu hayo ndio nguvu yako ya kesho. Yanakujenga, yanakuimarisha ili kesho ukawe bora, ukawe imara, ukawe mwenye nguvu.